Lympung Ialehkai kynjatbol kebeletip kum kafort Tirot Sing Memorial Trophy Football Tournament arjar arpulai ya kebele pyniaid de ke 7 United Sports Social and Cultural Club jong ke East and West Khasi Hills District kelanang ya chat bat haka arp kendai tarik nailur kelapoi ke Jingialehkai bandrung around 16 haka ba ke Jingiakhun kelalong hapdeng ke Young 11 pyrshah ke North East Tribal hapoh madan Dom Mawlum Pyndengumiong Mairang. Hakani ke sngi ke Jingialehkai hapdeng kini ki kynhun kadalong shisha ke itynnad haka bala sakhi ru bada ki Spah ngut ki paidbah ki lawan ban pynshit sngi la ka jong ke kynhun. Haba pai pat ke Jingialehkai kini ke sngi ke Young 11 pyrshah ke North East Tribal ke Jingiakhun hapoh madan ke lokut no ke Jingiakhai damar arkol bat ba shim ladon bala ban penyaklat nreitat hadu hadin balapoi ke Jingiakhun try breaker ke Young 11 ke lalong ke kynhun ke bejap hadin maklala ban penlim ya ke North East Tribal da saw lalai kol. Kemudian ke Young 11 Football Club kepapam yang sana.